Evo nas u novim autobusima Autotrolea, danas su predstavljeni na Korzu i tu su s nama vozači Autotrolea koji svakoga dana voze ljude na posao, s posla, djecu u školu i škole. Evo oni će nam se predstaviti imenom. Željko. Stanislav. Damir. Valter. Elvis. Ne moram ni pitati, sigurno ste jako zadovoljni poboljšanjem voznog parka. Ne morate ni pitati, jesu. Znači, građani će biti sigurno zadovoljniji nego prije. I građani i mi. Evo, ako riječ je o novim Iveco autobusima, kojima je snaga 360 konja, da, 360 konja, Euro 6, ugodni, lijepi i za nas vozače, a i za putnike koji će se voziti u njemu. Znači imaju 50 sjedećih mjesta i 25 stojećih mjesta. Ukupno 75 mjesta u autobusu.